tun trum kan video chuan ka video lo clear thin tu the request number Rodtanga chanchin kan sei dona comment section lama in request ta po zoi in kan la ron ti chho zel tura ngai la clear tu ten do thei takin milo ngai chang ram don ya Rodtanga chanchin kan sei main clear tu te ka video hi mino like sak le ula ka channel la subscribe lo ten milo subscribe sak vel ram turin kan nge non la bok chewani khovel shiat lo fighter zinga Rodtang hian danglam na dau anea ring chunga a fight nei puite pon an nek fu changa na tilo ang maya in do zui mai thei khopa sok dol fighter tur challe ta fania hei hi mitam takin mu nom anti thina a fight thatna ba ka a tur chalna hian Rodtang hi atilar tel viawani Mixed Martial Arts MMA Promotion Company Noya Minglian le fighter tha tamna one championship lama minglian berpol the Iron Man Rodtanga chanchin chu chiang le zo zokin in bel chiang donang miang kum sang kha chko sam ko pasari July ni somni pathum chuan Thailand a thingtlang khopakat fatalung an dia chuan Rodtang alo pianga Rodtang hing pum chu Rodtang jit muang non ani Rodtang hi rathena chung ko atang ron chor chhuak ania an u naw hi som lai an ni no pang mai mani se anu le pa thorim na chuan Rodtang anuna ngong anei ningei tur ni nitin ei tur mu nan na tho mai lo chu du than tur nei lo rathena chung ko atang sai lian Rodtang chuan an no pan te ta tringin a chung te le a u naw te dang ang bokin na a thok chau rabar kung huna apa nung zoya rabar nai te anu kia mun notify kalte in sakna muna apa bula tho te chu Rodtang an lo thai lo ina ti chho fowa Rodtang hian thing noi fom rual ani ma tang toin na tho na a chung te puin hun a mang chho ani Rodtang hian an khotwala no pangdang angin in fiam nan hun ol anei velawa ano pan lai hun ol nei ang chu na tho na na mang chho thrin ani interview then kata Rodtang pa chuan din man har sa tema dila ka faten thorim na hlutji an shet kha ka du ani so tiang tur chuan thei topin na ka thok ver thina no pang te mani se Rodtang chuan phur takin kan tho thot na muna min pui vo thrin ati tura ngai ve aniange engma soi sela nei ngai lo tin afapa Rodtang chanchin chuang takin apa ina soi Thailand khi Muaythai lo chona ram ania chu wang ta po aniang Thailand a chuan Muaythai hi nam nun phunga bet tel le Thailand culture anin fiam na ngai hlut big le da san ani a chanchin kan soilai Rodtang pon kum no pang te in Muaythai a mel riat chhotan kum sari ani chuan Muaythai a zirlai tan doring training anei chhodera Thailand a Muaythai khel thin no pang ta chu poisa choin Thai boxing manga in fight ti thin ania kumria ta upa Rodtang pon Muaythai a fight ma sa nei chawin sum ala lu chho ve ani han soi bel zoila Thailand khian no phang Muaythai a talent nei ta jan chona konga na satakin tran nan la no pang te ani atagin Thailand a no pang singtel fe te chu poisa choya fight nei ti thin ani the Iron Man ti ming la man pek Rodtang hian chunga din mun a rathiam ma nianga apa chuan chung hun la ya a fight nei na sum tho cho zong chu anu ne na a pek vek thin tho soi Rodtang atem Muaythai zer tir thin tu an trainer roya chuan a thaza hoi no pangte training nei chho Rodtang chu lop nei lo ang mai hian zam mel po pungai lo a chel em maya a thorim na chu a mak zok hialani training chu eng ang pon tak ma se a soi boi ngai lo tin no pangte a hena training Rodtang a chung chang a soi Muaythai manga sum a lo chwa thei tur chung chang a ria chu Rodtang po a phur chho viau school le na tho ti lo a hun o zong Muaythai zamana mang chho thak zelani interview then khata chung hun la ya arwal pui a thian then khaten Rodtang a chung chang ti hian an soi Rodtang hi training na kan en ton berani thin a thok rim le training na tu manan thleng khel ngai lo eng lai poin a phura a ho na nung berpol a tang bok thin tin
no pang te a Muaythai mel hriat chho tran Rodtangan poisa siamna fight lama zoi in ming a cher chun jam chho zela Thailand no pang tam tak fight nei na sum siamna tel ve thela ni an khot wala no pang te a ming a cher chho nuwa mi ta hriat lo jok ani chawa Rodtanga tan chona tharam ma chon torin hun tha ain her chho tran Thailand khopui Bangkok a Muaythai zerna traber pol jit muangnon ji ma trainer thazok le promoter thazok ten thingtlang no pang tur challe lau nei lo Rodtang an mu fu nuwa an kianga training nei turin Rodtang an som ratheina atanga chung ka kai chwa do tu kum som palimi Rodtang an atana hun tha in her bo pel lawin Thailand khopui Bangkok chu kum som pali au pa ni in apan ratheina kara an chung kwa khai chwa tum tu Rodtang an ti tak zatin training anei chawa Bangkok lama Muaythai zirna gym lian jok pan tu Rodtang chuan darkar uk atanga darkar som chuang ta training nan hun amang chho trin chung hun laya a trainer chu huan jit mong nan ania a trainer huan hi Rodtang atana engkim ani fighter tha tam tak omna Rodtang a chakrang theibik lo chung hun a thlen chang te fight tam tak anei na chaklo chang te peidon na anei chang po ama norkal thin tu kong engkima atana mi poimo chu a trainer huan jit mong nan hi ani Rodtang atana mi poimo a trainer huan chuan a fighter tha Rodtang a hotlina jin kong zo chawa hun rei atal pui man lo kum sam hi som priat khan heart attack wangin aborala Rodtang atan torna lian a hlotlin ni le a lungai nia a hriat chwa fo thin turani a major le national championship a sul mutra anut chia nuwa kumsang hi som paruk ani chuan kumsang pakwa upa Rodtangan atana poimo title lian max Muaythai title keje somnga paruk huanga lain kong shen ngai lut a sheng Rodtangan a champion nuwa a champion kong shen hum him lein kumsang hi som pasria fighter thatak tak telna omnoi sadiama keje somnga pariat huanga title ropui ala chunzama kong ren ngai lut a shek chunzama ni Rodtangan tluk le din formin ajin kong azo chunzam chho zela chaklo zo han nei thin ma se mitam zokin kan mel hriat tanna tournament lian one championship lama chona lian zok nen contract assign chho tournament lian ram sang atanga fighter tha tamna one championship lama contract sign lim Rodtang chu Muaythai lama hriat lo ni ma se a thlen chin a sang chho zela fighter thazok le el tur tha an lo bel vezel nen Rodtangan chona thar tak ama chan chho don ati thai ome kum sam hi som pariat September ni som ni pania one championship a fight ni na masabera unin ma season mangin Rodtangan welgen ania one championship a fight masak na bera ne na a changhal Rodtangan atete atangin fighter thani tura kong poimo huai san na le chelna anei sa a poimo ber thorim na lama po a duai lo ti a training atangin a mu thai Rodtang hian kar khata niruk training anei thin zingkara kilometer som panga tlanin a zingka training atana ni thum danga chuan kilometer riat atlan ve thung thin ani a jing lam hun tlan na man zo vele gym lama kirin minute som chung pet workout nain akelam tha ati chak thila minute som dang le chu a striking lam thlur bingin pet anek vele thina ni chonu lam ain her chwa chuan minute som ni panga chung sparring anei nuwa pet workout nain minute som li chung a hun amang le thin kum sang hi som pako ain hera Rodtangan ming ropui cher turin fight nga lelom anei chunzom August ni som ni pani kum sang hi som pakwa England fighter tha Jonathan Haggerty nen one flyweight world Muay Thai championship kum som ni pani upa ve fighter tha pani te anin tum a kherera trum zathum chuang fair fight lo nei to Rodtanga mita zamna mit meng alang lo one championship a thom nei lian pani ten mi puing ha lel fight an chana fighter huaisan pani te
fight amu nom viau mingo Haggerty po fighter khan sa le ke mang thiam le charang ania chuti rualin round li na Rodtang akang zo ka ti thayome fight mu nom taka hun atop zuya unanimous decision mangin one flyweight Muay Thai world champion kong sheng torin Rodtang aming lamri kania loma wangin Rodtang mera mu thain danglam na alang Haggerty ane nuwa a title him zuin fight ane apianga achak chhodau zela kumsan ni som ni pakhat ania rules danglam big duangin Rodtang chu former UFC flyweight champion Demetrious Johnson and fight nei turati anni fighter panhi te chu December ninga kumsan ni som ni pakhat fight turati ania rules po siam danglam niin round khatna le round thumna chu Muay Thai rules anga khel tur anianga round nitna le round le na chu MMA rules zuze khel tura siam ani fighter panhi ta fight nei hun nga hel tu tam tak omma se covid kara fight nei thai ani rawa kumsa ni som ni panhi march ni som ni peruka in tum turati ani le no fight nei ni tura duan march ni som ni peruk kumsa ni som ni panhi ain her chuaka rules don lok angin fighter panhi ten fight an tran round khatna Muay Thai rules khela Rodtang an UFC fighter tha the mighty mouse Demetrious Johnson nek tluk tumin nasa takin norma se adu ang hun tholam hulawa training na aggressive fighter Rodtang laka inveng da nasa takalo don lok to Demetrious Johnson pon annor let verenga round khatna fighter panhite striking thatak tak mumaila thil danglam thleng omlo Rodtang game Muay Thai bika round atop don nai lama thom aring viawa Rodtang pon awing yang round ni na mixed martial arts MMA rules angin kheltran ania fighter panhiten film kur taka an khel chho nuwa UFC former flyweight champion Brazilian jiu-jitsu black belt nei ground game thiam Demetrious Johnson an ahun all muram changa line Rodtang chu submission mangin ania Rodtang hian tlom tumin atep ai lo thung referee in tlom tum lo fighter tur chal Rodtang achan him shamani UFC former flyweight champion Demetrious Johnson laka avan doi nuwa ngor le zolin Rodtang ain siam thachau zela tun haya a fight tam zo kha du thu sam result anei chau zel ati thei ome chhung ka har satna atanga chhal takanun mangchho Rodtang an tun din muna din mun sang lam apan mek zelani Rodtang ho sakna hi chiang taka tarlan amlo ma se I will the fox one Rodtang hian US dollar million thum point ni ai tlem lo anei turan ngai asum nei hi nikum kum tir lam dei to tarlan kha nia nikum vek kum sang hi som ni pathum kum lai hol khan khovela Muay Thai fighter lo tam ber ni torin rathei na atanga bultran Rodtang ming lamri kania Rodtang hian fight anei apiangin US dollar noi thum India poisa cheng noi jan hi somnga chuang a hlo chho zel turangai ani heti ani chuan fight tamna one championship fighter tha Rodtang a ho sakna hi apun chho zel rinom kumin kumsang hi somni poli zon ni sari zir top ni mai khan Rodtang an Canada fighter tha Dennis Purik chu kickboxing bauta ama tantu andram Thailand mi puite ma ane the Iron Man ti hian minglam an pek ring chunga fighter lom le taf Rodtang hian apan line na fighter shiat lawni turin nei engma nei lo ma se tuna ero Muay Thai ti thumal lamrik apianga ril rual langtel ji thei ka pa ping lian a cher chho to ani fit nga le inches ruk chawasang tun din muna khovela Muay Thai fighter thaber polan soi Rodtang hian nikum mai khan mai cha fighter aida chu nupuya anaya buddhist sakhwa atangin anupui sakhwa muslima ain let vele ani one flyweight Muay Thai champion Rodtang hian mixed martial arts a game sa UFC fighter thaber pol Demetrious Johnson atum hala taklo zo ka tangma se round khatna Muay Thai rules mga fight neya Rodtang a striking that je and to mi puinan huwa din muna kumsom ni paruk chu alani bok nan UFC lama Muay Thai background nei Edson Barboza te kickboxing background nei Israel Adesanya te
Alex Pereira te ho nung zoin MMA training han nei chove se tia du tu offense ta jing an tam chan ta engpo ni se tun din huna kum som ni paruk mi chau Rodtanga chanchin hi alakal mek zela aro relna Muay Thai atangin UFC lama ala inson lawang ti po asoi thai lo khovel Muay Thai fighter jinga striking thaber pol Rodtang hian MMA training nain UFC hian lo khel chho tangai sela Muay Thai lama ro rel to the Iron Man Rodtang hian UFC aro arel chunjom thayangem ti chu thlir tu te chan tura kada